binadamu. Yesu anakutaka, ni mimi Waridu, Mama Chantal, Richard Musifiwa. This is Daudi. Jesus anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu. Si ya kwanza, si ya pili alisema, shida zote, tabu zote uwe naye, ile maradhi, maumivu tetema, Yesu Kristo anataka uwe naye. Ona, yeye peke ndiye njia. Ona, yeye peke ndiye uzima. Ona, yeye peke ndiye ukweli. Ona, yeye peke mkombozi. Anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu. Kuwa naye umshiku mtii sana, kuwa naye mwabudu mupende sana, kuwa naye msikilize mwogope sana, kuwa naye tembea naye tu sana. Wewe mwanadamu, ujue mwanadamu, kila kitu unafanya juko mwanadamu. Chini ya jua hapa hakuna tukipya, mambo yote unaona hakuna tukipya. Yohana sura yake 14:6, Yesu anasema mimi ndiye njia, uzima na kweli, mimi ndiye kweli, na ndo maana nakwambia penda kuwa naye. Ndugu yangu, kweli Yesu Kristo anakutaka, ndani ya maisha kweli yeye anakutaka, duniani kweli yeye anakutaka, yeye anakutaka, anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu anataka uwe naye, Yesu Kristo uwe naye, anataka uwe naye, Yesu. Mtoto wa Mungu, Yohana 14:6, Yesu akamwambia mimi ndiye njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila mimi, haji bila mimi. Mama Chantal, nimemaliza.